Ebusia for attention TV sunnie na ndene fella o fella na ya meka fella o fella na wajembe so attention ko concerto ana ye de bro attention TV so na ni na mu de ka wo se won subscribe ya na wa subscribe e de amame na wo share so wa share ama obisa enso aka video e bi Ghana for eya na ye nsem so we dia too much mo ya ma santo enu no hu kra so be TikTok star queen mo ya ma enu no ho na ha ono ankasa no se otena ho kra ondwen ho onte ase se Ghana mamu ha sei no obeye celebrity on shada ni obia enya ntokwa apart from say wa on follow medical na medical so wa on follow no ono obia enshada ni ntokwa bia na owo de ene so efri hemfa na ye toa so a bemba bi akotworo atotwera say a police for me say mu boju papa ye na nso mofa mani enkopie mu ewo weja to Kaswa road no so bia mai wan ketenkete wogina ebo ahyawo no monko ho na monko pamo ye de eho ensem ebebre mu nsem bebre ekeka we hu ana me Akosia Sparkles me de ebesomo ewo filler o filler ewo attention TV so me twa me ho aba me batisia Ebusia for me das papa ye se wonya bre e de twa ma me twa me ho sima ba kope e de ebaye na ende ana ye hu se asantoa TikTok star queen e de abeto ni Instagram wall page say ma no kra on tiase se otini baby na nyame nchadom coronavirus nti obenya stardom kakra no so didi ho nya deals bebre wa ye memo ha say then crofo follow no be hweka no se ni followers ba obeye oba ode no ho dom TikTok a corona ba ya na obi edi na ni bi no so say amame di mani bi no so abe celebrity na mo pressure na asanto ya se wa wale ehu kunda and then the ode pre-wedding anniversary ebe to ho eme na ye hu ye na anso ho a mo bodo wo na ni de asanto a de koto ehonom ewo ni Instagram so try say onu kwa onti asese nipa binum anase nkofo onu de odwin se TikTok honom no ye na ye di ye ni na adenti na obi be kasa media me sori ya na mewu na onu kwa no ho ye den papa paye na so kwa ye hwe ni videos awaya she's live and kicking na in some way ana audito ni Instagram wall page enko na yenko kenkan or say to this extent I thought we were all having fun but wishing me dead dear that sucks cause we will all die one day I wonder what I did to hurt someone you all am not dead enti asantoa ka kire yen say onu de onwu yo na asem osanso e de kan ho ne say onu de onyaaya anka ne ode asem no ebeto abonten no aka obesiu ni papa paye nanso ohun nipa ode sa asem no ebeto TikTok ho se asantoa daia wansori anase eyare bi abodo ama newu a say TikTok ko bebre kradi videos and there we ya na ahro what asantoa ti so ene de asantoa is dead Asantoa is dead. Nantreni be and say died at the hospital few minutes ago. Rest in peace, Asantoa. Na abeshena sister video das ye na the video CB omo bono ma trotro nyoma we e wo honom. Asantoa e de ka kire Ghana memo ha say mpamocho minwu ye na matias papa e paye. Na ye call Twitter so and the Dr. Sneaky Nyame. Dr. Sneaky Nyame edi ato Twitter say a police for me me bi dem bomba so papa paye mu ba adwuma wo ye mamu ha say na ka de ba ko pa me di me ho yawo ene say edru anadwo anase enumbre ye hwe 10 e corner wo de wani ekopie mu wo weja to Kaswa kwan ne so a wo be hu e mayo afefe bia omo yi omo hu no mugina one joint and then na ahyewa no mo when dey ukitaka akwa dey no we wukra and dey ahyewo nkoa no omo bo na we anode ato a police for enimu say a police for empa mo cho papa paye mo fa mani enkopie mo ho na mo nhwe se ahyewo for no ebeja ombeja ejuma no mo ye kra because very sad na wonya nte ye kra so say enkofo bi e woga na ha no mo se mpenifo a wakofa emaiwe yi ebo ma no wi a na ma kire kire o senia
omebo ahyawo no ede afa na we na enkrofo so erititi ye ewo tweda honom efa asema bema yi eka ye yenkwa kenkan ensem ni bia enkrofo so ede ebeto ho we eso say they came to Pokwase and did some small arrests. Be later the Ashawo gang write letter, give the police say them board them, so them no go service them again for 5 years. Can you believe this? Wait, so say after arrest, what next? Why are they doing what they are doing? And that's the point of focus. And our way so say you think these kids are into Ashawo just because they love sex? Come on, man. They charge for services, which means money is one of the major reasons behind what they do. Now the question is, what does an underage girl need money that badly for? What is their standard of living? And brother out throw away there. They say no ma ye na ya ban ye yes papa ye say bro nya be. And your parents bia na obeti bi na menka say Ashawo bono ye but enye mum but sana wo kanu no. Say man no yetonyo say you super pra ye to ye mfanche. Obi also says sometimes these ladies are indebted to their bosses. Very difficult to quit nor run. The other side of the story is so precious. We also say if they collapse your business now, will you be happy? I beg, leave them alone. Besides, stop acting like you aren't a customer. Now we the anchor or first papa you say a mariano ebe koso edzina weja to kasa kwano so no modi abo ashawo. We also say but what's this? Kiddies they do something go help them. You say make we leave them. If your little sister started a business like that, will you be happy? Now you retweet way so a free asema Dr. Slika nyame edit to a police phone na enyumu say obeya won for when you enkochire mo e waka weja kaswa kwan so na ashawo for na wo hodom no won share na omunjai omo na Twitter honoma so obaba ko bi trende e wo Twitter ho a me pese ba ko hwe foni e fa ne wasi results so ono ankasa so essence ye only female contestant for the National Science and Maths Quiz 2021 obaba ko pe ayef ne diane Francisca Lamini na enche bia na omo chiro wasin so hwe omo results e ba ye na ye ko share Francisca enya A all A straight vese mo share infoni ni wasi result onya ye na ye ka say congratulations to Francisca na ye de toasoa A+ edin sembi asanso abetu just say akoye say Sarkordie eye hypocrite na pese obe approachi Akufo Addo na Addo dankwa Akufo Addo president say akoye say yemamu ha ayede na che bia drivers for a call strike e na ebe kai say Sarkordie edin churo ye bia koto Twitter kire mu say Ghana ha ayede ntianka ipenifo be ya omo nhwe na petrol no omo nteso na omo create environment yeni na ye betimi household in peace be productive na we na A+ kase akoye say Sarkordie ya ye no ho hypocrite bi na unim say utimi ye campaign ema sa party we ya didn't know utimi approach because we all know say utimi approach the president na Addo dankwa Akufo Addo. So why don't you go on one with him na uni ne end discuss in sem koso ana osanso editor asehwe mo de Ghana for mo dwen say Sarkordie no obeyi ni pay samana ono nye dakra. If you say A+ tremu Sarkordie nya tip bi kakra watu ne din pay masters enti Sarkordie we a hypocrite na ye nyanyim say untimi enyi wo pay masters entresa anaze untimi enka asem bia enhyeran ye Twitter ho na de be fa social media de so obi atimi tro nsem ho na asa wo show a concern asa wo ye we na nso brother de anya sakra A+ ekoso ekase onu A+ ana de Sarkordie eko first eko Akufo Addo president Addo dankwa Akufo Addo show so first e ma no ebe hu politicians bebre na sa ade no so no kwa onu A+ kwa de onu ne ho ese o introduce Sarkordie ema the president Addo dankwa Akufo Addo na mejina A+ ne Sarkordie nsensem mi so e de filler e de aba ewie yes no me ka no filler attention
kokonsactive meeting ane akosia sparks medase samuhwe